Hatóir dhéine i cra gure lut donna a hain am fónachan leive. Tá síne géirí sealtain mar a ha duine cleacha na fónachan leive. Bhí úndiaach. Bhí dich. Jaíoch. Bhí dáíoch bliana a dhíos. No. Indiaach. Gur text go cadin. A gav telephone. TikTok. Ceithtir videos agus Snapchat. Is on Snapchat agus messages. Mi cleacha messages. Bain go duine san tar an jalvan agus cointir an títe. Snapchat is Facebook. Ik an lepi. Junior. Cyn borst. Duine vriendum. Ik in English. Dacha mi seachcin. Da seachcinin. Trí seachcinin. Lano ja. Siarne seachla. Lano ja. Tá mi sé leis do híos a choidir san feichin go bhí déide ar fón laimhacha. Cooking colorum. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá le díirech díogar a ha cleacha fónachan leive. By mi clechgyr ffôn ac yn gymatrich. Bí mi clech go fóin hul lá son súla chumal na ruúdan hacha me dhéanú tran lá. By cael clech y matrich. ó ha me go clech go chul lá. By mi brianú duine de fón agus cuideach by mi cúd messages at WhatsApp go matrich agus by mi cuideach by mi ced yn Netherlian. Wel, by mi y cwyd tiachgarach gyda'n mae'r an o WhatsApp sy'n dalan yn y rhywbeth mor sy'n agus cwydioch by mi geisio creu podcasts agus y geisio creu liorich yn. Wel, by mi ffôn y codynius, by messages. By mi clech go fón go matrich, by mi clech go fón han notsac me de fón agus by mi cwmal sios y leor lá agus by mi gen rwydyn mar cenolrwydyn. Bier gesúteach agus clech go fón son moped agus son táirte forrúten. Cha fi, go gwyau hedrych. By mi fiachan ni, by mi gachwyd son abiad janag ffua me dy naichean ac yn eledrych ie. So, egos gyrraedd yn y geri ffen greu mar am. Oedden by mi fas siaraf leis y ffôn agus chud de seach tar úne de fón ach oden by me grad am hyn fe me fón a chué agus tá se go dtír sa vating. Ha ekel er am nach by. Ve ac yma dydaf. By mi clech go fón a hwla lá agus fi'n chawl am ysbynnu gan y ffôn agus fi olach ar am gyda cwysio gan y ffech ni fain greu madam ach ar a ffôn acamsa, no dda fa mi nw siacasa agus fashion mac y lewr. Ha mi smynnu gybi sy'n gymadedef sy'n i anach. Fi gael gymadedef ach mae fa fe mac yma ham ysmwch yn bwrn o ach fi gael gymadedef o'r ham i nesht he hau gachlech gyda'r son leitio rwtyn agus he co llawn sydd i mobydd cwdioch. O ianach, gymatalich. Hwyr sy'n amach gyfeil môr an unifich gan cleacha gur son an oper. Ach, gydaw na sian na mian yn sosialta a ha môr an iegar yn gael cleachgach. Agus, sy'n yn nid y gydych y fi gwnnarstach.